nento ekuhambe kwalahleka. Umbuto uthi after selahlekile yini lokuhambe kuyena ngoba bazalwane uma sihamba silahlekela khona baNkulunkulu angeke sakhona ukuqhubeka ngisho noma ngabe ufuna ukuqhubeka uthandaza khona baNkulunkulu yibo abanalelo khona ukuvuselela lo moya wakho usukhona ukuthi bona ukuthi uyabona uthi ngisho noma uhleki la phela abanye bangabona noma ngabe khona kunesambulo esifundwayo ngala babona wena uqhubeka ngendumiso ungasukula sukume khona bakuthi bathi hayi manje phela manje uyasibona lo because I understand uthi wena ngala kusuka ngala kuvuka nomnye baba ngala kuvuka nomnye baba bahlangana nabantu ngani ngendumiso ngenxa yokuthi khona baNkulunkulu benza uhamba nabo bathi umuntu ongekho khona baNkulunkulu olongala khona baNkulunkulu yonke into ayibona kuye phambi kwakho ubona useless khona bazalwane uyibona useless ngenxa yokuthi akakhona ukuthi ubone ukuthi kahle kahle lo lesokwena ungiko na bazalwane ekhona baNkulunkulu akufuneki ngobo yonke into nasiyena sena kanti siyathingana lesiBhayibheli mase liyezenzo bahlanganyela eThweni Tonke eThweni Tonke bazalwane uhlanganyela kwethu uma sisekhona sizisiwe singumdeni wase-Hand of God simele uhlanganyela kuphi eThweni Tonke yonke into lesiyendako but sibe moya munye and nasiba moya munye siba ngelizwi linye moya munye uyakhona kwehlela kimi abese kuyenza ngabani sekukhulula masina sibe moya munye kumele sikwendako bazalwane sikwende bona kanti ngokufana uma kuyofana friendship kufanele kudlalwa nabele singibo ngoba lokho ukhamba ngane ukhamba ngane God but ekugcineni kwabo sinetshana sisi hand of God will never survive bazalwane umndeni manje ngempandla uma kunganamndeni impandla lenjani alikho but ukuze ibandla likhona kuba ngilo ibandla lidinga umndeni but umndeni awuhamba wena nje uhlangabeke ibandla likhona bona njani kwakheka kube nebandla lenjani lesifuna ukubona bona njani liba ngilo amen bazalwane sengiyakulenza bazalwane haleluya amen kwekudina uthi every time now for say dinikete angathi ngipita kufikile inhlala yena lokhu routine lokuthi every time ngifundise ukuthi kuze khona baNkulunkulu ukulocate khona kufika kuwe ngapha number 1 uma mathandaza khona baNkulunkulu akubona kufika kuwe kufika njani khona baNkulunkulu awufuthi ngisho leli baNkulunkulu because baNkulunkulu mama baNkulunkulu ngilele khona bazathu ukusustain noma sisamba situba dilamba lekithi amen usoma ngabe ubona ukuthi manje ukhombe khona kwanje lo seqala kufuna umsusa kuwe uyakhona ukuthi uyahamba ukuthi njengoba wathi wena kukhanya ngabe khona kukhanya kanjani wabakho evini lakho usabona uNkulunkulu masokela noma ngabe egameni lakho wena ubesona nje uyasendela amen lento ayihlali nakuwe uhlala ufunza every day usinokho ukusebenza nekusini amen ngoba mama yena lento leyo uyigcina kuphi ebandleni ungasiphuma ebandleni banga ebandleni uphilela impilo ngaphandle uphilela impilo uma nje la sibeka nje sisikole uma nje la ungangena makhelwana afika athola la ukumoya uthola la njalo ukumoya mara ne akukhulumisana ngibingelelana uyathula umntu ukuthi uNkulunkulu lathina ngaye ithuza ukuthi kanjani bazalwane kunompilo lesiphila ngaphandle nalempilo esebenza bazalwane uma soyela ukubamba phambili ukuthi ngala yale impilo uma ufika endlini yaNkulunkulu ufuna ukuphila le impilo khona kaNkulunkulu yiwo lokhona ukuthi wathina kuhlukanisa thina ngebani yibo khona baNkulunkulu khona ukufaka ebantwini ukuthi mandebele umuntu nabayohamba basikhona bafuna ukuzama bazalwane khona baNkulunkulu isoma ke noma bakuqambele imali emsebenzini ingathi kunesimakazi ikhona kwena njani ukufihla basi noma bafuna ukukosha ungakosheki basi noma bakhuluma kabi ungakhulumeki bathi ukusabantu lo muntu usabesa mzama bazama sana njani sakhuleka ngenxa ukuthi wena uhlala kuphi uhlala usekhona kubabantu baNkulunkulu yonke into wenda kuyena nje usebesa makazi ngisho noma ngabe hamba kinetha uyathi ukuthi la kumele niye khona ngiyakuphi
emthandazweni ukuze ngikhona kanjani ukunqoba le team kanjani engibone nayo. Haleluya. Kuyadingeka bazalwane ukuthi uNkulunkulu simthembe ikhathi lonke, ikhathi sivuma, isikhathi singavumi. Simakazi kanjani bazalwane? Funa kanjani bazalwane sithembe bani? Simakazi. Ngoba uma siyohamba sithembe bani? Abantu bahamba kanjani bazalwane basijikela. Okay. Akukena ukulu. Ukeneni ukuva ivoice yasimakazi. Ukeneni ukuva ivi lasimakazi, uphimbo lasimakazi. Uve simakazi make ivangeli ehla kuwe. Ungasakhona ngisho impilo yokukhulumela, ungasakhona ngisho impilo noma ngabe sayehlele kuwe. Awukhona usuvuka sibani ukuthi wendani, ubuke sibani ukuthi wendani, ukhuluma sibani ugqoke njani. But naso sokukhona baNkulunkulu, ukhona baNkulunkulu ngibona kukhona ukudefine umuntu, lekhona ukuhlukanisa nomuntu usibani. Nempela umuntu lo, bazalwane, uma ungena umuntu okhona lokho ukhona impela usenzisiwe. Uyakhona ukubona manje ukuthi hayi. Lokho belo yakho. Ukhona into lekhona. Ukhona baNkulunkulu ezishilo uyakhona ukukhetha. Ukuthatha ukufana zawo. Ngenxa yokuthi wena njani make umile kuwe. Awusuki kuwe. Awusuza ukuthi bakuhlebile. Awusuza ukuthi bakhulume kabi ngawe. Awusuza ukuthi bathi sibona uhlala gqokwe bakade. Awusuza ukuthi bathi ngiyabona lo ngendlela vele adla ngakhona nambele ngendlela hayi kudla vele uthenga inyama noma ngabe kwenakalani kuwe. Ngishipi noma ngabe bakhulumeni ngawe. Akufiki kuwe bese kena masala yakho because lokhona baNkulunkulu ngibona ukukhona kunjani. Kulungisa ngishipi lengqondo yakho. Amen. Kulungisa ngishipi nalomoya wakho ukuthi every time ulangathelela bona njani ukhona baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Sambe solungisa. Asambe nabena sonajani solungisa. Bazalwane, akusita ngene siphume. Neneke nje manje. Ukhathi sokhona baNkulunkulu make bahamba bakulahlelela 10 years back. Manje sibonela goza lesibonako. Ukhona baNkulunkulu akusekho. Sibona umile uyakhuluma phambi kwethu bathi ukhona baNkulunkulu akusekho. Saka uNkulunkulu angavusa abantu every time abantu langathelela kukhona baNkulunkulu. Amen. Neneke umile la kuhlahlabela. Ukhona baNkulunkulu akusekho. Lesisa sekuthi sithi hawo. Lo. Usho lo. Lo wethu. Nakaphuma la. Uyahamba ufiloza thuma phela. Hlala phansi uyanaka. Siyamazi ukuthi lo vele ngema special occasion ukhona la kwendaba. Utombaza hayi mina hayi. Lethu nje kona kufike la. Ngiphe impilo lokuyaphila. Ngiphe impilo lokuyaphila. Ngakuzama khona lokho asaqhamuka bazakutholela. Bathi samalo kubheka ukuthi bazalwane siyamdzinga uyathole ekhaya. Samane control ukuthi siyamdzinga. Bazalwane lokhona kuhlukanisa thine manje lokhona kuhlukanisa uhamba lena sport le. Uma uvula lo ukukhuluma ngabavangeli. Bakhona kubona ukuthi manayi lo mali lo yakuNkulunkulu wami uyamangena ngiyaphi. Uyaphila. Amen. Batufunda ukuthi kudlela nabakhona uNkulunkulu kunjani. Akushiyeke bazalwane siyengana. Babelisi libra hlaba inhliziyo yami nambonisa kodwa kwami ngalahla diphambe kotata ngafuna bani sibakazi. Umuntu uthi wena lelibra lilahlaba wena njani. Phela unomwaneka baby so waterproof wena. Usinafike child is a real cheap. Phela sakhona usebenzayo bese seliyasebenza kulo. Mangaki kodwa ngithumela uhambe endafika empilweni yakho. Batakushiya solo njengokunjalo. Ufanele ukuthi mina vele lo ngeke ngikwekele. Khona baNkulunkulu ngiyibona ukukhona kufanisa abantu. Khona baNkulunkulu ngiyibona ukukhona ukuthi noma ngabe umile ushumayela noma ngabe umile wendalo. Khona baNkulunkulu khona ukukhulumela uma awuvula umlomo. Amen. Khona baNkulunkulu khona manje ngishibhile uhleki ukuthi mina vele ngiyathola ngenda ukuthi khona baNkulunkulu bazalwane. Kunale inzaba haleluya bazalwane. Uma ufuza iBhayibheli kwake kuba khona labanye bazalwane ngoba khona lomunye inkosi lenkosi leBhayibheli ngazalwane ithi bebakhona bafuna kumelana nemsebenzi wabantu uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwakunale indzawo basiramana yonke. Kuba nebazalwane abathile labamelana nemsebenzi wabantu uNkulunkulu kusona njalo ufulfilele. Lelo mena nayothi kwakuyindzawo lapho bethandaza amaprofeti kubo.
On the other side, kunenkosi lemelana nekuthi laba bangamkhona uNkulunkulu wabo lo laba sembele kubo. Lefuna sama kuvela ukuthi after laba ithi ngale nkosi iBhayibheli lithi ekugcineni kwabo konke lokho naye yatholakala senenjani sekuyamkela lo uNkulunkulu walabantu laba. Sengathi wahamba uyobasibonela kunalaba nkulunkulu abangamali. Sengathi uNkulunkulu angavusa abazalwane labalesi noma ngabe bahamba bavula imilomo bakhuluma ngoba umuntu uthi bangakwanto ngobulala akonke lokukhipha ngomlomo wakho bangakwanto ngobulala ngale mpilo osonayiphila usakhola usizisiwe ngala uphila lenye impilo ngala uphila lenye impilo ekugcineni kwabo konke lokho kuyosita ngabo njengoba iBhayibheli lifuza lesinto umsitangani ukuthi azuze live lonke ekugcineni kwakhe lahlekela ukuphila kwabo sengivana lokuhlukanisa abantu asikubanisa ukuthi sigqoke kahle asikubanisa ukuthi sidla kahle asikubanisa ukuthi sisebenza kahle asikubanisa ukuthi sinemali noma njani kukhona abankulunkulu la tsona iBhayibheli lifuza lithi kukhona abankulunkulu kufanisana nemlilo ngoba umlilo kunalokubizwa ukuthi i-extinguisher uma ufika la kunemlilo khona uma ufika uyiqala kuyisebenzisa ngiyena khona ubona njani lekhona kucisha lo mlilo khona ngale kuqhubeka kwakho kwale mpilo sokuba nayo uzokhona bakhulu uzokhona ukuthi ubona uzokhona uqala wena njani wende kahle uzokhona babantu uzokhona ukuthi ubona uhlukaniseka ngishembele ebantwini uzokhona babantu mina nje ke lokho kuhlakaza lemuntu ozibona kuna nomuntu ufuna ukubhekela angikhona ukubhekela lokho kumele ngabe ngiyakwekela ngithola kanjani ngenda ko lokho kumele ngabankwethu angiyeni ngibone ngene lokho kumele ngabe kanjani ngiyakwekela kunathakaza lebantu abasikoza uyathatho mina ngikwami uzokhuluma lokho kusini wena ke namuhla kube la lokho sahlangana ukuthi siyabonana bantu ukuthi uzokhona ukufinyelela kuyo kuna lokumele ubone njani ushilo uzotholakala ukufika kuyo kuna lokumele njani utholakala ukulala ukhona abankulunkulu bazalwane akuhlali kuphi la khona khona lokuye kwakho senjani ufuna silahle uzotholakala nje sifikela siphasele kuyo kunathakaza lokho sikoza kuna lokho sifuna lena sifuna ukutholakala kufuna ngiyabe ngiyakwekela angikhona ukukwekela lapho khona ungafusana bese sithakaza nawe uzayiphosa ukwabe kusisi iBhayibheli isiloba nemafoni nawe nami ngiyoba nemafoni nawe loloza lidamu nami ngiyakuloza ngalonjalo uNkulunkulu loza abantu abangeke babe nemafoni naye labayosoma ngabe sekhambe tabaneza bahambe baphila impilo nendlela abamela ngabayiphila nento ukuthi uhambe wasonzela kakhulu simakaze besiyabona abantu haleluya ngendlela manje usina ufika la kuNkosi ngiyakala ngiyalahla konke kanjani lokho kuhambelela mina ngifuna buso bakho every time ngifuna ukuthi noma ngabe ngendani but kukhona bakho kube ngikho kanjani lokho define mina lokuhlukanisa mina nebantu abaphila kude emhlabeni ungendeka wena umuntu ovalela abantu ngoba unohamba endlini yaNkulunkulu uzakhola ukuthi ngendeka khona uhamba obavalele bayafuna lokungena but bayongena njani basabona ukuphila lempilo lophilayo bayomamkela njani uNkulunkulu basaphila lempilo lophilayo ngengasinye mananga ungabe sizathu sokuthi abantu batholakala abahlupheka evangeli ngenxa yakho ungabe lesizathu sekuthi manje basinoma ngabe bakubona lekhaya bakubona ukuphila lenye impilo la endlini yaNkulunkulu ukuphila lenye impilo ezengishilo ukuthi uma nje ngingena makhelwane one angene la bangathola abantu kude basa phela lomuntu odala ngebani lomuntu uyabayeka lo uyabayeka uyakadwe angengibani ukuthi inani abantu lo wena kwenda wena ungakhona ukusiba sakhe sesimakazi uyakwadi uma ngokulaza uqhubeka ukuphithela ngale ndlela ngakho uma ngokulaza ukutendisa ngale ndlela ngakho but thina simakazi uzakhona ukuthi akusinde uzokhona ukufikelela eqinisweni nasekumadini nalokuphelele lapho khona uyasukuma ngasakhe unokhuluma ngenhliziyo yakho sikoze uyakwadi nje sidumise kafishane sidumise ngemali kulona loyo akilahle phambi kwasimakazi sikoze ukhona baba
ukubona ukuze ngibone kubona kanjalo yakho. Usho njalo Moses lapho uthi kuyobonakala ngani umuntu ukuthi wena uhamba yinto obonakala ngayo ebantwini. Ngeke kubonakala ngokuhleba, ngeke kubonakala ngokukhuluma mama, ngeke kubonakala nje ngebuqili. Emfundisi kunemuntu osinoufuna nabazali ukhulume iqiniso, bakanti uphila ngeqiniso, ukhulume iqiniso angeke. Nisho no? Mara yedewe ukhuluma mama. Kwanza sayaki kwenye vele ngabona sebaze bakusebenzisela kuzona ukhulume mama ukuze bakhona kanjani ukuphila ngawo. So uwephoni yabani yabo ukuze bakhona kanjani uthole kanjani lebakufunayo. Ufuna imali usebenza khona sekufuna uthole imali yeqini. Bona bakhona ukukhuluma iqini, but wena ufika wona ukhona kunarrate mama marinate. Ukhona uthola kanjani lefunayo. Mara lokho siyakulapha. Inkosi yohamba khona la. Haleluya. Siyasukuma sonke. Simangathi nyawo. Bese sonke. Labantu abathathi uthi wena kanjani. Wena asikwazi bathozi kumele iside namhlanje kuseni. Iside ngilona loyo. Lothi Nkosi mine today. Ngifuna kuthatha isinqumo sokuthi konke lekuzuzo kimi ngifuna ukushayela ngenxa yokuthi ngifuna wena sibakazi, ngenxa yokuthi ngifuna ukhona bakho kube ngibo lokungamela mina ngalo lonke ikhazi. Ngikho bazalwane, haleluya. Uzumhlabelele ngabe sehlulekile